Bursa Kazı yolunda 30-35 kilometrede asfalt döşeme işleri yürütüp жатат. Ben uşul ayıldım, Kıskalaylı turgunu olam. 73 yıldan beri bunda olup kengeytileyle azır bardığı tegizdelip. Genetimiz el dağımında tegiz asfaltta жүрse bizge daha kuançlar bolaydı. Biz razıyız şu birliktegilerge de uşa iştegen yol kızımızkerlerin barına çok razıyız. Nomer 52 yol töle işxanası 35 kilometreden başlap asfalt döşeme işleri yürütüp жатат. Hazır 2 kilometrege jakın asfalt döşelip бүтtü buyursa. Kalgan işleri dagı жүрgүнчүлөргө dagı bir jagынан жүргөндө bir kaptal bir jagын бүтүрүp 3,5 метрин бүтүрүп. Кийин экинчи кайра 2,5 метрин кылып атабыз азыркы убакта. Жүргүнчүлөргө тоскоолдук кылбаш үчүн бири алып кетпей. 6 метр болчу, biz азыр 7 метрге чейин жолду кеңейтип берип атабыз азыр бүгүнкү күндө. Ben özüm bir yıldan beri жумуш аткарам. Жол тейлөө. DF52'de. Жумуш өзүмө жагат, Аллага шүгүр. Элдин жумушун, мамлекеттин жумушун аткарып атабыз. Күн ысыгына карабастан, мынакей өзүңөр көрүп атасыңар. Жакшы жумушту алып барып атабыз, Кудайга шүгүр ал жетишинче. Биздин жумуш ушул болгондон кийин, мына элге тегиз жол, элге шарт түзүп бериш, мындай асфальт жабып, элге жакшы шарт түзүп бериш. Men uşul ayıldım, Kıskalaylı turgunu olam. Uşul bizdin ayıldım, uşul jolunun golganına ayabay. Ayıldı. Dağı jaşoçuların bardığımız kuanıp durgan mezgilimiz. 73 yıldan beri bunda olup kengeytileyle azır bardığı tegizdelip o köldün canı ayabay naçarlıp şul jerde köp kırsık boladılar avarlar tar bolup. 7 metre 8 metrege de çoğoytulup yollar kengeytilip jakşı oldu da. Kıskası ayıldım turgunlarında kuanışı koyunda.